Kata buat bawa apa ibu anak sujui dipacik kepala apa ibu awak sujui kepala tacah nama gini gua kepala dipacik mereka tu yang bagi saya apa ibu setelah tu dibaca Allah astagfirullahalazim bau 3 minit baunya anak kata anak kau pak Allah mah pak awak dek maja anak tinggi nada sana agak awak alun dia jawab bau 5 minit agak tu anak kau mengkawak pak Allah mah pak alun dia jawab 7 minit bapak ibu langsung berubah suara anak kau pak Allah mah pak menangis anak bapak ibu ketika itu yang terjadi langsung terjadi perubahan kemangkian anak kau memang kau berubah anak bapak ibu inyo di kanan kemangkian dia kapal luang ada utang ada angong ada ang salah saya angong dulu supaya nani duit dipakai mati tadi tapi nanti